Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү берекелүү, куттуу ыйык жума майрамы баарыбызга марек болсун. Ушундай күндөрдүн султаны болгон ыйык жума майрамынын урматына Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду бир кой союп, Аллах Тааламдын мээримин, ырайымын, кечиримин элибизге, жерибизге тилеп, ушундай бир аш кылып, Кызыл Кыя шаарында чоң больницада эмгектенип жаткан жалпы мусулман бир туугандарыбызга бир аз болсо дагы өз салымыбызды кошуп калалы деп, кече жакында эле ооруп жаткан мусулман бир туугандарыбызга аш кылып бардык эле. Бүгүн ошол ооруп жаткан мусулман бир туугандарыбызга кызмат кылып, алардын айыгышына себепчи болуп аткан жалпы врачтар жамаатына аш кылып алып бардык. Аллах Таалам ыраазы болсун. Бек байкебизден дагы убактын бөлүп, ашты дагы сонун кылып даярдап, өзү алып барып, ошол жерде таркатып берди ар бир отделенияга. Аллах Таалам ушул кылган курбандыгыбызды кабыл кылсын. Ушул кылган курбандыгыбыздын берекетинен Аллах Таалам элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Ушундай бир кырсык балелер себеп болуп, көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө жол кырсыгынан, ушуга окшогон кырсык балелерден көптөгөн мусулман бир туугандарыбызды жоготуп атабыз. Аллах Таалам ушундай оору суркоодон, кырсык балелерден баарыбызды алыс кылган болсун. Ушундай бир жол кырсыгынан өткөн мусулман бир туугандарыбыздын кабырыны дагы Аллах Таалам нурлуу, Аллах Таалам кабырыны кең, Аллах Таалам өзүнүн рахматын алган, кабырыны бейиштин бир бакчасы кылган, ушундай бир жакшы инсандардан кылган болсун. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام
السلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugün Müslümanlardan bayramı bolgan, kasiyetli bolgan gün Cuma günde mana şu Kızılkaya şahın Borborduk Cami Mescidinde şahardagi Müslüman bir tuğandar jana şahar aylanasındagi Kadamjay, Aravan, Nokat rayonundan kelgen Müslümanlar barda ынтымакчылыкта Cuma namazı okuduk. Allah kabul kılgan bolsun. Mana Cuma namazdan keyin dagı bir jakşı dini jörelge uyuşturuluptur. Bul da bolsa uşul Kızılkaya şaharındagı sözübüzdün Müslümançılıkta dinge, elge, jurtka kayrımdılık retinde hizmet kılıp жүрген uşul jerdegi mana jigitlerimiz şu kayrımdılık retinde bir jakşı bir aş uyuşturup taktap aytkanda mana Bekdosudun çayxanasında jakşı kılıp aş uyuşturup uşunu şaharımızdagı çoğun bir barnistabız var. Oşa barnisadagı oğurup jatkan oğrulu Müslüman bir tuğandarыбызды jana oşol jerde hizmet kılıp жүрген doktor vraçlarыбызды jana medayımdardı jana oşol jerdegi medicинада hizmet kılıp жүрген bardыгı Müslüman bir tuğandarыбызды bir duasını alaylık degen maksatda jakşı aş uyuşturgan eken Allah Taala şu kılgan kayrımdуулuk sooп işiңиздерди Allah kabul kılgan bolsun. Daim Allah Taala koldop uşunday jakşı işlerden başında bolup eldi musulmandardı birimlikке çakırıp uşunday bir kıynalgan uy бүлөлөргө koldan kelişince jardam berişlikte Allah Taala sizlerge nasip kılgan bolsun. Ömürüңүздөн akırga çeyin şunday dinge hizmet kılıp jüre beriңizdер, den soğulukta bolуңуздар, daim yüzüңüzler jarık bolsun, sözüңüzler ötkür bolsun. Daim şunday jakşılık dastorkonlarda uçuraşıp jüre bereylik. Aman bogula şu kılgan kayrımdуулuk işiңiздерге kömökçü bolgondarga, demöөрчü bolgondargadan Allah Taala den soğuluk bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.